Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat nafiah dalam naungan Allah beserta keluarga tercinta. Ibu ayah yang dirahmati Allah, a special thanks to those whom have contributed for Pusat Bimbingan Al-Islah, whether all you bagi duit untuk iftar dan sahur, ataupun you hantar masakan, ataupun you bawa datang beras, you bagi beras dan bahan-bahan mentah, ataupun ada yang datang bagi zakat fitrah atau zakat harta, ada yang bagi kami wang untuk kami sempurnakan bangunan. Kami mengucapkan jutaan terima kasih atas segala infak tuan-puan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bawa satu contoh. Ada satu teman saya tak nak cakap nama. Dia message saya, dia bagi tahu saya, "Ustaz, saya minta maaf for this year. Unfortunately, I cannot donate as I have donated before because my business is not doing so well." And this particular friend of mine, he contributes every month without fail. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, towards the end, masuk lagi January masuk. He's been contributing for many years, ever since I was in Johor Bahru. He contributed at least 3,000 ringgit every month. And for this year, he messaged me saying sorry that he cannot contribute for Ramadan punya infak. Masya Allah, tabarakallah. These are the kinds of people that really melt my heart. Mereka infak, tapi mereka kata mereka tak infak. I wish to thank all, and not him, just many. He is just an example. Ramai lagi yang sangat-sangat membantu kami di Pusat Bimbingan Al-Islah. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, the Prophet SAW bagi tahu, doa wal ibadah. Prayers, minta dengan Allah, itu sendiri ibadah. We pray, our children pray for you. You pray for yourself. We are doing ibadah to Allah Subhanahu wa taala, asking Allah Subhanahu wa taala in this special blessed month of Ramadan, especially in the end of Ramadan, we are asking that may Allah Subhanahu wa taala forgive all our sins. Allah Subhanahu wa taala angkat darjat-darjat kita. Allah Subhanahu wa taala make us easy, make it easy for all our tests. Whatever test that we are having right now, make it easy. Walaupun berat, tapi biar senang lah. Mudah untuk kita senyum, mudah untuk kita gembira. One test that I'm going to say to you. Seorang bapa yang contribute kepada madrasah saya lebih daripada 5 tahun came to me this year, cried to me, and I cried with him. He said to me, "Ustaz, please make doa for me." And I say, "What doa do you want? What is your problem? Because I see that your face, you ada muka, you ada problem. What do you need?" Dia kata, "Please Ustaz, make doa that my son return home." His son, age as me, 40 years plus, keluar daripada rumah, tak tahu hilang ke mana, lari rumah ke, merajuk ke. Wahai anak-anak, anda lihat video ini, pulanglah ke orang tua anda, balik ke orang tua anda. Bagi mereka yang kecil hati, terasa hati dengan orang tua, dengan guru-guru kita, kembali balik. Mereka makin lama makin tua, mereka makin lama makin tak sihat. Dan perbuatan kita dengan melarikan diri, dengan merajuk, dengan memusuhi mereka, mereka tak pernah musuh kita. Guru-guru kita, ibu ayah kita tak pernah musuh murid kita. Tak pernah. Walau apa dia buat sekalipun, walau apa dia cakap sekalipun, walau macam mana dia jatuhkan kita, macam ayah ni, walaupun macam mana anak tu buat, dia minta, bertahun dah lari, 20 years plus. Ayah ni kata, "Ustaz, tolong doa." Ibu ayah, let's doa. Let's make doa now. May Allah SWT help all of us. Siapa yang ada challenges, siapa yang isteri dia tak nak dengar kata dia, mudah-mudahan isteri dia dengar kata. Siapa yang suami dia tak amanah, mudah-mudahan suami dia jadi amanah. Mereka yang anak dia lari rumah, tak nak dengar cakap orang tua, balik dan lembut hati kepada orang tua. Orang tua yang garang, mudah-mudahan lembut hati dia, boleh dengar cakap kompromi dengan anak. Mereka yang ada masalah rezeki, mudah-mudahan Allah SWT tambah rezeki. Mereka yang mencari anak, nak hamil, mudah-mudahan Allah SWT bagi rezeki anak. Mereka yang nak apa-apa saja hajat di dunia ini, kita mohon agar Allah SWT perkenankan hajat-hajat semua. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sama-sama. Dan saya minta doa, tolong doa untuk madrasah saya, mudah-mudahan dapat kekal sampai hari kiamat. Dan bangunan yang kami nak buat ini, bangunan, ada satu bangunan belum sempurna infak wakaf, mudah-mudahan dapat disempurnakan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.